wale waphetha uPhilani Mavundla ongumongameli weqembu i-ABC enikezwa umqulu wabe-IEC ukuba asayine obhalwe ngesiNgisi uthe ngeke akwazi ukusayina umqulu obhalwe ngesiNgisi ufuna umqulu obhalwe ngolimi lakhe olwesiZulu. Yena uphethe abantu abakhuluma isiZulu KwaZulu-Natal. Zibukela ividiyo yalandela. Was it translated? Translated version. Can someone translate the pledge to? Thank you very much. Endlini kuthiwa angisayine isibophezelo ngesilungu engingasazi. Umehluko okhona ngami ukuthi ngimela abantu bakwaZulu hayi abanye. Njoba siya kulolu khetho ngomhla ka-29 njenge-ABC abantu batsha Congress asiyele amaholo. Besizokwenza ke isibophezelo kubantwana bakaNomthaniya namhlanje ukuthi esizokusebenzela ukuthi sihambe sovota mhla 29 bese siye eParliament lapha kaMacibisa eMgungundlovu. Masifika khona siqale sikhuluma isiZulu eParliament. Masifika khona siqale sibuyisa umhlaba wamaZulu siunikeza amaZulu. Ilokho engikuzele namhlanje ukuthi silungele lokho akukuningi esizokukhuluma. Masikhuluma umhlaba kaZulu kasixosha abanye kodwa sithi abantwana bakaMthaniya bathatha konke ngokwabo ababeqolwe khona.